الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا فوتيتو درس من موادتين الأربعة الكمسة درس تفسير سورة البقرة. هند كفوتيتو تودين كألا دالين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن شاء الله هند درس من بمعنى قصة ذبح البقرة. إني ذبح كوينتين البقرة هاي كوينتين إسا فيه رسول نجنج بمعنى سورة البقرة كوكو جنجتين لو هند كسبب سورة وانقول إني رانو سورة البقرة ولا دجون كهون واديها الله إني يبدو يرسل جنجة بمعنى هند درس من كونو ko wi'eten kon issa fi hirsugol naggerewe en wola do jon ko honɗum waɗi ha Allah yamiri ɓe ɗo yoɓe hirsunaki haray Allah subhanahu wa ta'ala no jeeya e ka nder alqur'ana ga o yeeti en ko honno ɓe hirsiri nge so o yeeti en ko honno si o yeeti en ko honɗum waɗi ha ɓe hirsi nge sabu so o yeetino en ko ɗum ɗo waɗi mi inni ɓe yoɓe hirsu nagge ngen hanno enen en hettintano fi jentagol hirsugol nagge ngen kono Allah subhanahu wa ta'ala kon ɗum yewti en kal qur'ana makko ga o nenni en ko honɗum waɗi o yeeti en ko hirsa kon ɓay o gayni sifade fino nagge ngen heɓuri none magge honno nge hirsira few on tuma noon o inni ko adduno kadi yo ngeɗo hirse ko sabu ɗum ɗo waɗuno famike ka bi mana ɗo o yeeti en résultat on o sakkiti yeetagol en ko honɗum waɗuno bi mana o sakkiti yeetagol en ko woni cause on kon e hoorele ko hanuno kon kon koyen janto cause on d'abord si wowlen fi hirsugon haray joma defte ɓe ɓeni haddis an bani israila wala haraj haray ko ɗum wiyeten ko defte ɗen kon ɗum inni ko goɗɗo no maruno ɓiɗɗo bappirawo makko ɓiɗɗo bappirawo makko bi mana bappirawo goo tawi himo mari jawdi o ala ɓiɗɗo hay e fuy o ala korona mo ɓiɗɗo ko wiyete koto makko on noon ɓiɗɗo koto makko on kanko hari ko on ɗon tun ɓe jogii neɗɗo wawɗomo ronude on ɗon noon hawji honɗum on ɗon hawji ronugol jawdi ndi o wari ko wiyete ko bappa makko o wari bappa makko fi ronugol bappa makko sabu bappa makko inne wondema ala korona ɗum kanko noon ko ɓiɗɗo kotirawo wara ɗon ɓe wengidiri noon hande kadi o wari oya o bugoyi weyti bimbi ɓe yi kaari mayi ewrele himo mari jawdi ko goto o mari ronowo ɓe wengidiri ɓe sonki ɓe diskiti fiyo ɓe andu ko hombo wari oɗo joni noon ɓay annabi Musa no tawano nde ñande himɓe ɓen inni on ɗum ene en hanama paade fi ko hombo wari oɗo saabu annabajo no hakkude men si tawi woni ko gonga makko ko annabajo o waway en yaltinde on ɗum ko hombo wari o je kay enen andi ɗo kadi on ɗum qissa oɗo kañum kadi andugol ko hombo wari o ɗo ɓantu fiinu laɓɓen kadi sabu ɓay annabi Musa toriki Allah ɓe andi ko hombo wari o mayɗo ɗo ɗum ɗon kañum kadi ɓay ɓe woppi ɓay ɓe tertike diine Allah kan ɗum ɗon kañum kadi annabi Musa inni ene onon o wengidiray ko hombo wari o mi ara mi toro Allah ha andon ko hombo wari mo tertoɗo ɗon kadi diina kan jake en andi ɗo annabi Musa andugol ko hombo wara o ɗo ko diina kan kadi ɓanti ha fi muɗum sabu si annabi Musa andano ko hombo wari o ɗo hanno hefere ɓe heeɓi kañum kadi ka sowtira ɓe koyɗe innay an hiɗa illa ɗo hiɗa welti Allah hiɗa illa ɗo an ko a fewɗo hiɗa joni no gayno ɗo goɗɗo warama hay goto anda an e Allah ɗo welti a wawali andude ko hombo ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala jantani en qissa ɓeɗo Allah daali honɗum in wa is qala andite kadi tumande Musa li qawmihi tumande annabi Musa ko ɗum woni yeetino himɓe mum ɓen inna allaha tabitino Allah ya'murukum him o yamiri on an tasbahu baqaratan nde hirsoto on ɗum nagge Allah kon ɗum ɗo inni an tasbahu baqara Allah ini hirse nagge o innani ko nagge on ɗum ko ranewe ko boɗewe ko remowe ko nawnuge na nawnuge Allah kon ɗum ɗo inni haray fi yeeto ɓe himɓe sabu ɗo ɓe yehi ka annabi Musa kaari warama meɗen faala andude ko hombo warimo tori Allah ɓay ayni ko annabajo ɓay ayni ɗe weldi Allah o yeeto men ko hombo wari on annabi Musa fewti Allah subhanahu wa ta'ala ud'uni astajib lakum ɓe fewti e Allah inni haray yaw yeetoɗa bani Israil yaw yeetoɗa ɓe yo ɓe hirsu nagge
si ɓe hirsi nagge tun ɓe ɗetti yoga e nagge ngen ɓe tappiri mayɗo on immitoto yeeto on ko hombo warimo o mayita kadi ɓeya noon ko num ɓeya ɓittini hoore ɓittini landagol Allah ɓittini fi nagge ngen sina ɗum ka fuɗɗorde ko ɗum Allah en isbahu bakara si Allah kañum kadi hande inni riba no harmi woɓɓe na enen joni noon sikoni woniri joni noon sikoni woniri sa inni inne wondema wallingol mbuɗi mum ɗin ka banque ji ñaama intérêt ko heɓototo kono harmi ɓena joni noon sikoni woniri joni noon sikoni woniri bimana kono landorɗa o nambara on ɓurtiri mawnude ɓurtiri jogade bakkat par ce que kono landorɗa o jabato ɗo yetotoma tafsir ji ɗi yetotoma ɗum ɗo no harmiri ni ɗum ɗo no harmiri ni inne wondema annabi Moussa toroyke Allah inni annabi Moussa yo yeeto himɓe mum ɓe yoɓe hirsu nagge kalu himɓe makko ɓe ko ɗum inni kalu ɓe wi atattakhizuna huzwa ene anga jalay men bimana goɗɗo ware furi no waali inna men ɗo yo mi yaw kadi men hirsoya ala nagge goo meɗen maapi kombo wari ngeeɗo bimana ɗo kon ɗum himɓe annabi Moussa ɓe falamo yetade anga jalay men woni bimana an innuɗo no weldi Allah o joni solution ma a ko men hirsu a nagge joni ko fiyon ɗum Allah innani yoɓe hirsu nagge innali yoɓe hirsu dammon innali yoɓe hirsu baali innali yoɓe hirsu mbeewa innali yoɓe hirsu ngeloba ko hinni ko ɗum ko nagge sabu ko nagge ngen ɓe rewayno kadi fewno annabi Moussa yawno ka fello ko ɗum ɓe wonno rewde ko ngaari ndin Allah noon inni a joni hirse e ndin ngaari hirse e nagge fiyon andu wondema nayi na rewete ɗum nayi na rewete ɗum sabu si ɓe addi a nagge ngen ɓe hirsi hiɓe annunole ɓaawo ɗon hari ko nagge ɓe rewata kamɓe tigri si ɓe mari haqqille ko ɗum ɓeynata jaga men feetino nane hanki ari ko nagge ɓe rewata hande men wallini a nagge men hirsi jaga andi Allah subhanahu wa taala ko suɓani nagge ko andingol bani Israil awa gollitire haqqillaji mon ɗin ko ko nayi rewayno falano ɗo rewde hande noon mi yamiri on yo wallin ɗi ando wondema hiɗon ɓuuri teddude ɗiɗo nayi ɗi wonno ɗo rewde o famike ko fiyon ɗum nagge ngen suɓata ɓay ɓe ni annabi Moussa wondema an a jala me woni qala annabi Moussa jaabi ba a'udhu billah mi molorike Allah mi jala fure no wali mi jala ha ngasa minna ko Allah inni yomi yeeto on tawata hara ɗum mi fijiray woni ɗo kañum kadi ko ɗum suuteten ɗo fijirigol ayeji Allah ɗen sabu annabi Moussa ɗo ko ɗum inni ɓay ɓe ni ene an a fijiray me an a jala me woni oni a'udhu billah mi molori Allah mi molori Allah ha ka tawata mi ɗettay haala mi inna ko Allah daali ko Allah yamirimi yomi yiya toon tan ko fenade hande noon ko ɗum woni Allah non Allah ko ɗum ɗo wi hara yurnitoyɗa ka alqur'ana e ka sunna tawa Allah nda ɗum wi few hara ɓernde on tigi nden kadi no deeƴi annabi Moussa ko ɗuyni a'udhu billah an akuna nde mi laatoto minal jahilina jeehaɗo ɗum en majjuɓe annabi Moussa faala yetade ɗo kala ɗettowo yewtere takkida e sari Allah on tawa ko fenade onno kon ɗum innete ko jahil ko majjuɗo no sabu wanda tallal lakke konko o woni e waɗude ɗo joni noon o yeytike himɓe makko ɓen hina fenade o woni ko Allah inni waddema yoɓe hirsu nagge joni noon ɓeya si ɓe hirsuna nagge ɗo tum hanno lannino sabu ko nagge ɓeyna bakara sabu bakara on ɗo ko ɗum ko nakira wan nakira ta'um haray ɓe inna yoɓe hirsu nagge kalu himɓe makko ɓen inni himɓe annabi Moussa ɓen udu lana rabbaka torani men jeyɗo ma on yubayyin lana yo ɓanginan men ma yi ko honɗum woni innen duuɓi mba'a duuɓi ndi innen wondema duuɓi nge nagge ma hi ko ɗum woni nge bimana ɗo noon ɗo ko ɓe landi ko ɗum ko duuɓi magge on sabu en ndara joni yeeso ko ɗum Allah inni hara na yeewe wona ñale jaka ene andi ko duuɓi mabba on ɗo duuɓi ana nagge ngen ɗo ɓe landi joni noon Allah se ndaari ɗo kadi himɓe annabi Moussa ɓen ɓe innani on ɗum torano men jeyɗo en on kon ɗum ɓe inni torano men jeyɗo ma on sabu kamɓe hiɓe andi ɓe feewali tawgoy hiɓe andi ko ɓe on ko ɓe yedduɓe ko ɗum waɗi ɓe andi annabi Moussa kañum no kay laawol no ñiiɓi no feewi no wondi Allah ɓe inni an on haray torano men jeyɗo ma on sabu si tawi woni men jillori ka duwaw ma toon no gasa mo salo par ce que menen men ɗoftaki o inni torano men jeyɗo ma on qala annabi Moussa maki innahu no Allah yaqulu haray Allah subhanahu wa ta'ala daali innaha no nge nagge innaha baqaratun haray ngen ko nagge
la faridun wana nayewe wala bikrun wana nyalewe awanun ko wonumba hakkunde bayna zalika hakkunde ɗum ɗo ko wonumba hakkunde ɗiɗɗin ɗo na inne wondema nayewe nge jogaki duuɓi buyi nge jogaki kadi on ɗum inne wona ñalawol kañum kadi allah noon inni faf si tawi woni noon ko non woniri sabu fa on ɗo fafalu o fa ɗo ko ɗo inete faul fasiha al fasiha ko ɗum waynante fasiha bi mana haray landal no ton o fa ɗo ari jabagol ngal landal joni si ko non woniri haray kon ɗum hanu ɗon waɗude fafalu ma tumarun haray waɗe ko yamira ɗon si ko non woniri si nagge ngen tawi woni ko nagge on landike duuɓi mabba on allah yeetike on si ko non woniri haray hande kadi ko on ɗum waɗe ko yamira ɗum mi mana ɗo annabi moussa fala on ɓe innude on ɗum hatte ɗo landagol allah ko ɗum annabi moussa ɗo inni on ɗum fafaluma tumarun waɗe ko yamira ɗon kon acciro ni landagol sabu kono landortoɗo noon ko non mba ɓuriri nagge nge mettirta heɓude ko non mba nagge ngen mettirta kañum kadi heɓugol annabi moussa inni fafaluma tumarun waɗe ko yamira ɗon kon acciro ni landagol kon ɗum kañum kadi hekki ɗon innen wondema kaalu himɓe makko ɓe wi kamɓe ɓe jaɓali odu lana torano men kadi allah odu lana rabbaka haray torano men jeyɗo ma o yubayyin lana o ɓanginana men ma lawnuha kon woni none mba kadi nanen hari kon ɗum aɓe wonno e landade ko duuɓi mabba duuɓi nagge ngen joni kon ɗum ɓe woni e landade kañum kadi ko couleur nagge ngen ɗum ɗo fof kon ɗum ɗo fof ko sattinalngol hoori muɗum allah inni hirse nagge ɓe inni menen meɗen faala andude duuɓi nagge ngen allah inni awa ko niɓe sifa joni noon allah subahanahu wa taala ka woluno en fi duuɓi mabban o ko duuɓi nagge ngen kon ɗum o inni la faridun wala bicru wona nayewe wona kañum kadi ñalawol joni noon si tawi woni wona nayewe wona ñalawol ko honɗum allah ɓeyditani ɗon awanun ko hakkude won ko womba hakkude ɗiɗo ɗiɗi sabu si hunde wonali inne ñalawol ma wonali inne wonali ñalawol wonali nayewe haray haala kan ko ɗum famini ko wonba hakkude ɗon kono allah kadi ɓeyditi yeetagol ɓe onon ala hakkille joni ɓayi hiɗon hattonjini détail ji ɗin fof ɓay on ala hawre joni mi yetton fof ko ɗum allah ini awanun ko wonu ba hakkude ɗo ɓeydutugol awanun ɗon ko yeetagol on ɓe landiɓe ɗum ɗon inni ko juunu onon on nanata joni ɓay onon on nanata mi accanta on hay fuy mi yetton fop mi waɗay ko inete al itnob mi ɗuɗɗinayi yewtere nden fiyon faama kono ɗum fameteno ɗum no wayi wasi goɗɗo landike ma ɗo hunde ɗa wawi wulude halfere wotere fa masala si goɗɗo ini miɗo faala inne defugol maafe eɗa wawi innoyde haray yaw ka marché fi maafe on fof ano soode toon kono si sonnajo ni heno faala defo maafe ayni yaw ka marché sooda taku sooda ɗum ɗo sooda ɗum ɗo haray kono faalaɗa inno on sonnajo ɗon o wata defude par ce que sina ɗum ko maafe on tun haalata kanko himo andi ko ɗum sotte himo andi ko ɗum sotte allah kañum kadi ko ɗum ɓayɓe inni ɗum allah inni wona ñalewe wona kañum kadi nayewe awanun ko wonu ba hakkude bayna zalika hakkude joni noon kañum kadi ɗo ɓeni odu lana ma yubayyin lana ma lawnuha qala annabi moussa ini innahu yaqulu haray allah daali wondema fi nge nagge innaha no nge bakaratum ko nagge safra'u soyɗu nge faqi'u lawnuha inne wondema wojjunge no inne none magge bi mana haray inne none mabba gan no hatti e soyɗirde bi mana innaha bakaratu haray nge ko nagge safra'u soyɗu nge faqi'u lawnuha none mabba gan kañum kadi no hatti e soyɗugol tasurru nazirina hino wela ndareɓe bimana hakke ko tawata nge nagge ɗo no wojji coyi haray ndarugol mba tun d' abord no fotani ndarayɓe ɓe no weltina ndarayɓe ɗo kañum kadi nane konnu kamɓe ɓe landi ko fi duuɓi mabba o joni ɓe landike honno fi lawnuha ana nane konnu ɓe landi ko sinnuha duuɓi mabba o joni innen kamɓe ɓe landi duuɓi mabba on ɓe landi kadi none mabba on allah jonni ɓe qala duu lana rabbaka ɓe inni wondema haray torano men joomi ma yubayyin lana yo ɓanginan men ma hi ko honɗum kadi woni golle mba nane hari ko ɗum honɗum woni duuɓi mabba e honɗum woni none mabba joni ko honɗum woni on ɗum golle mabba enen mbano golla ka mba no elta koye mba jooɗo mba fawto hara mba gollata hay fuy joni ko ɗum ɗon kadi ɓe faala landade
ɗum ɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓirano ɓe kala ino ɗo hirse ana nagge so ɓe hirsuno ha no lanni kono honno ɓe ɓiƴi hoore maɓɓe Allah ɓiƴi ɓe ɓiƴi hoore maɓɓe Allah ɓiƴi ɓe Allah daali are inna jon noon si en naari kaɓe landi duuɓi mabba on e kaɓe landi none mabba on jon noon tata ɗum ɗo konnu ɓe landi ko si nagge nge gollay kamba gollata ɗo ɓe ndaari ɓe tawi kamɓe tigiri honnum ɓe woni no njufulum ɓe woni feetuɓe ɓe woni himɓe ɓe faama ko ɗum waɗi ɗo ɓe ɓeyditi honnum inna albakara tashabaha alayna sabu honnum nayi ɗin no ɗuuɗi kamen ɗo hiɗi nandi ko fi honnum ɓe ɓeyditanani ɗum ɗo landiɓe ɓen ko fi wata annabi ko innugol annabi Musa awa haray de min landike ma min ɗuɗɗinima kono muñño men sabu haray ko komin landi ɗo fof wona fi ɗo ɗuɗɗingol lande komin landima ko sabu inna albakara tashabaha alayna bimana ɗo kamɓe tigiri ɓay ɓe landike tata mum ɓe andi vraiment landoraɗo ni fof woday ɓittinayi landaɗo ko ɗum waɗi kamɓe tigiri ɓenni annabi Musa harayta mono wota ɗum ɗo ɓittine sabu min ɗuɗɗini a landagol kono noon habba men yetoma ko fi honɗum men woni e landanade wona fi men feetu wona fi komin juunu innal bakara tashaba alayna pellet haray nayi ɗin no nandi ɗo ka men ko ɗum waɗi meɗen liñude ha anda ko nagge honge yamiraɗo yo irsi kono Allah no yamiriɓe fi yoɓe ɗaɓɓituɗi noneji ɗo la Allah yamirale ko ɗum waɗi ɓe inni wa inna no menen inchallahu si Allahu o muuyi la muhtaduna wallahi ko men min waɗay min feewa e ɗaɓɓitugol nge nagge ɗo fi no min heɓira nge fi andugol ko hombo wari oɗo joni noon ɗo kañum kadi ko nu kaɓe landi duuɓi mabba on e none mabba on tata ɗum ɗum ɓe landi on non so tawi woni ko gollayge kasina gollayge ɗo ɓe ɓeyditi on ɗum inchallah janngoɓe ɓen inni si ɓe ɓeyditano ɗo inchallah ɓe continayno ɗon ha ñande Allah tuma ɓe landi o Allah innayno ɓeyditayno kadi hunde go ko jogoriɓe ni ɓe yaɓe ɗaɓɓoya kadi ɓeyna ene ko ni kono ɓay ɓe ɓeyditi inchallah si Allah muuyi ko ɗon innen hatti ko ɗum waɗi janngoɓe ɓen inni si ɓe ɓeyditano ɗo inchallah ɓe ɗaɓɓayno mbaɗo ha ɓeɓatano ma par ce que fiyon no tuma ɓe landi o Allah ɓeyteno tuma ɓe landi o Allah ɓeyteno innen kono condition ji ɗin ɓeydira e hoore nagge nge wo nagge nge mettiri heɓugol ko ɗum waɗi ɗo ɓe inni innano menen pellet no menen ɗo kañum kadi ɓe tentini fiita annabi Musa mono ɓe inni wallahi komi wonma e landorade wona fi ɓittingol ma wallahi ko ɓay nayi no ɗuuɗi kamen ɗo noneji ɗi no ɗuuɗi hara sifa majji no ɗuuɗi kono wallahi sa jaabike men ɗo joni fi ko joni tun min wonma e landade sa jaabike men tun wallahi komin waɗay ɓe min ɗaɓɓoyayba ha kamba woni womin waɗa annabi Musa tiɗinani qala annabi Musa maki innahu yaqulu Allah ino dala inninge innaha baqaratun haray ko nagge la zalulun wona eltange tusirul arda bano nagge irtowa jasay ba leydi bi mana no wona borayge leydi wala tasqil harsa wona yarnowa wona nagge kadi yarnay bawnu remuru harano remani yarna ndiyam ɗo kañum kadi ɓe sattinani hoore maɓɓe kam sattinani ɓe sattini kadi mba metti kadi heɓugol Allah noon daali on Allah ɓeyditani ɓe ɗo kañum kadi musallamatun ko hisumbe la shiyata fiha mba ala ayibe la shiyata mba ala ayibe ko taw kadi hara mba remata mba jasata mba jogaki ayibe ɗum ɗo kañum kadi on nu metti kadi heɓugol si ɓe hirsino tum isbahu bakara ɓe hirsi hanno lanni qalu on tuma noon ɓe wi himɓe annabi Musa ɓe al ana joni noon jiita bil haqqi addi gonga few joni min andi ko homba wona ɗaɓɓede ko nagge hombe o onge wona ɗaɓɓede janngoɓe ɓen inni wo wondema nge nagge ɗo ɓe jinduno ɓe ɗaɓɓi ha tawi ko alyatimajo jogi nge alyatimajo pay kum alyatimahu article mum kañum kadi udditi sabu si jindama leydi ndi fof tawi ko an tun jogi hunde nden ko prix mo falɗa o waɗata nagge nge pay kum kañum kadi fusi hoore maɓɓe nden ka prix par ce que fiyon ɗum ɓe si ɓe hirsuno nagge o nagge hanno lanni ɓe landi ha tuma ko ɗum waɗi ino jeeya e yewtereji tuma woɓɓe somji o haray woɓɓe hetti Allah inni wondema al'ana ɓe inni al'ana jita bil haqqi on tuma ɓe inni wondema addi noon joni ɓe feeñi fof ɓe yehi ɓe ɗaɓɓoyiba ɓe addi fa zabahuha ɓe hirsi nagge ngen wama kadu ɓattaki yafaluna hiɓe waɗa ɗe golle bimana a pewni laato hara ɓe heɓali ba a pewni wona ɓe ronka ba heɓude few sabu inne wondema sabu ɗi condition ji sabu ɗi sarteji waɗaɗi e nagge ngen ɗo a pewni wona
a pewni ɓe laato hara ɓe waɗali hirsugol mbaɗo sabu angal heɓugol mba a pewni famike ko fandi ɗo wama kadu ɓe ɓattaki yafaluna hiɓe waɗa a pewni ɓe ronka waɗude sabu ronkugol heɓugol nagge ngel ronkugol no heɓugol ɗo ko Allah waɗi ɗum Allah ko kamɓe soñjiti wa id jon noon Allah no yeytaden ko fi honɗum nge nagge ɗo nge hirsana bimana o yeeti en fi nagge ngen so yeeti en ko fi hon ɗum nagge ngen innirayo mba yo nagge ngen ɗaɓɓe nge hirse Allah dali wa is qataltum nafsan andite kadi tuma warno ɗon wonki faddaratum fiha wenjidirɗon fi ki wonki andugol ko hombo wari o gorko jogiiɗo jawdi ɗo saw on tuma wenjidirɗo mo kala inni wona kañum wari Allah noon inni wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun Allah ko yaltinowo e konko wonɗo suudude bi mana ɗo inne wondema o jumla ɗo wallahu mukhrijun ma kuntum ta'mal inne wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun Allah ko yaltinowo konko suuduɗo kaɗo haala ka jeyaka e nder ka nder qissa oɗo ko jumla mu'tarida bi mana ko haala ka Allah yewti ɓisi hakkunde yewtere ko fiino no Allah ɓisani o ɗo ko yetagol ɓe ɗo haray o piiraka taw nagge ngen Allah inni wallahu mukhrijun ma kuntum haray Allah noon feññinay adoyon bi mana Allah subhanahu wa ta'ala ɗo ɓutti ɓernde on mbo annabi Musa Allah inni haray ɗaɓɓe ngen nagge hirson ɓe hirsi ɓe ɗettali nagge ngen taw ɓe piiri may ɗon Allah inni komi yaltinowo noon waɗuɗo oɗo nambara o waruɗo o yawn komi yaltinowo faamike ɗon ka fa qulna min wi'i idribuhu aray piire ngen nagge ɗo idribuhu piire o mayɗo ɗo joni noon ko gorko warano kako sonnajo ko inneten ɗo ko gorko sabu newnu idribuhu o nalonu idribuha jaka enen andi ko gorko warano ɗum ɗo idribuhu piire o mayɗo ɗo bi badiha yoga e nagge ngen ceernoɓe go inni ko innen wondema ko tew mabban o piira woɓɓe ini ko bukkolngol woɓɓe ini ko koƴɗen woɓɓe ini ko guringi kono ko ɗum inneten alquran noon ko tabintini o piirama yoga e nagge ngen amma noon innugol ko ɗum ɗo mo piira ɗum ɗo wallahu alam no ko Allah andi Allah noon inni kono piirɗo ni ɓe piirimo tun o immi o inni ko kaari warimɓe ko kaari warimmi ɓe inni awa an on a ronata hande kadi sabu ko warirɗamo ko fiya ronu sabu o ala ronowo ko ɓiɗɗo bappa makko ko ɓiɗɗo koto makko warimo o paykum kum faala sukan faala ronude inne bappa muɗum o wari oya fi hettugol jawdi ndin heña Allah noon inni kono hirɗum ni annabi Musa ɓe ɗettite ɗuma yoga e nagge nge ɓe piimo o immitike o woli ko hombo warimo kazalika no hirɗum ɗiɗo piidi no feƴƴiri ɗo ni yuhyi llahu lmawta Allah immintinirta mayɓe bimana taw ma ko honno Allah immintinirta mayɓe Allah immintini mayɗo on tawde mon ɗon o woli ko hombo warimo o mayiti Allah inni ko noon tigiri kadi mi wulnitirta mayɓe wa yurikum o holla on ayatihi ayaje makko ɗen la'allakum taqiluna fiyo wonu himɓe marɓe haqqil joni noon lanni oya immike wowli ko kaari warimɓe ɓay gayni ɗon kañum kadi o liyeyoɓe gomɗi summa kasat qulubukum ɓerɗe maɓɓe ɗen kadi on yoori ɓe fuɗɗiti ɓe hiltiti e waɗugol geddi ore ɓe yiɗi o yata pirama nagge ngen immike wowli ko hombo waɗi ɗum ɗon ɓeydali ɓe iman ɗum ɗon ɓeydali ɓe gomɗinal ɗum ɗon ɓeydali ɓe jokkugol annabi Musa ɓay ɗum ɗon feƴƴi few ɓe yi'i ɓe andi ko hombo waɗi oya ɓe haɗi oya ronugol mo summa kasat qulubukum on tuma ɓay ɗum feƴƴi ɓerɗe mon ɗen yoori min ba'di zalika ɓawo ko janta ɗo kon fof o warede wenjidire Allah yaltina ko hombo warimo ɓe wa hiya kal hijara ko ɗum woni ɓerɗe maɓɓe ɗen laati wano kaaƴe aw ashaddu qaswa wurin ko woni ɓerɗe maɓɓe ɗen yoori ɓuri kaaƴe faamike ɗo ka sabu gonɗo faameten ɗo innugol ɗo aw oɗo aw ɗo ko bimana hon ɗum bal ko bimana bal ɗo aw hina maɗum ɗo ko bal ko woni aw on ɗo ko firatemo kapular kon ɗum ko woni bimana wahiya ɓerɗe maɓɓe ɗe laati kal hijaratu wano kaaƴe e yorugol aw wurin ko wurin ashaddu ɓerɗe maɓɓe ɗe no ɓuri sattude kaswatan yorugol famike ɗo aw on ko bimana bal wa inna min alhijarat no jeeya e kaaƴe lama yatafajjaru minhu l anhar ɗi calluɗi yaltata ka nder kaaƴe ɗe kaaƴe goo no woodi feccotoɗe
canɗi ɗi yalta a nder ton haray ko ɗum woni ɓullita ɗum ɗo fof ko ɗum ɗi waɗirta ko min khashiyatillah hakke ko kaaƴe ɗe hullata Allah ɗe fecco ndiya yalta nder ton wa inna minha no jeeya kadi e kaaƴe goo lama yashaqqaqu ɗe no seeko fa yahruju minhu lma ndiyan ɗan kañum kadi on ɗum yalta e nder majje arano on lama yatafajjaru ko ɗum woni ɗeno ɓullito al anharu ko ɗum wiyete calluɗi goɗɗe no seeko ndiyan no yalta nder ton wa inna minha no e kaaƴe goo kañum kadi lama yahbitu min khashiyatillah ɗe no yana sabu hulugol Allah duuɓi buyɓe holla en ɗo ɓe na ɗenna kunte kaaƴe no iwi e oɗo planète no fokkiti ka planète meɗen ɗum ɗo ɗum ɓe holli en ka télévision ji ha ɗum ɗo fof kon ɗum na yen ndaaru huntere kaaje iwi nder ton ɗen kon ɗum ɗe woni e yanirde ko kulol Allah min khashiyatillah ko ɗum Allah dal yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi kala ko woni ka leydi eke kammu no subbinɗelanade Allah no ɗofti sari Allah si wona al insu wal jin ko jinna e himɓe woni e salade jake gandi ɗeɗo kaaƴe fof kaaƴe goo no feccade innen calluɗi molanaɗi yalta kaaƴe goo no feccade ɓulli yalta nder ton kaaƴe goo no yowtade unoyo sabu hulugol Allah ɓeɗo noon kañum ɓe yii ɗum ɗo fof feƴƴi yeeso maɓɓe ɓerɗe maɓɓe ɗe yoori Allah ini ɓerɗe ɓeɗen no yoori wano hayre wurin ɓerɗe maɓɓe ɗen no yoori ɓuri kaaƴe hande noon kañum kadi anda ka fewdiɗen ɗo ɓerɗe ɗen ko ɗum en yahay surroyen goɗɗo nanen goɗɗo maayi mo anduɗen mo ñallideten mo andunoɗen maaya hara honɗum ɓerɗe men ɗen no yoori sabu woɗɗitagol sariya allahu subhanahu wa taala sabu woɗɗitagol sunnanulaɗon sallllahu alayhi wa sallam allah daali wama llahu allahu subhanahu wa taala laataki bi gafilin ko o welsindiɗo amma tamaluna ko wonɗon e waɗude bimana hande innen kala ko wonɗa e waɗude allah subhanahu wa taala welsindaki himo andi ko wonɗen e waɗude yalamu ma tusirruna wa ma tu'linun mo andi ko suuɗeten e ko feññinten himo andi kañum kadi ko miijiɗa himo andi wawa alimu bi zati sudur haray ko yaltinten ka nder aya ga ko wondema ɗuɗugol lande e lande ɗe nafata ko wonɗum addata haray ko lorra ɓeɗo ɓe landi ha feƴƴiti ɓe landoraki kañum kadi fi innugol ko andugol ko ɓe landori ko fi darugol ene annabi Musa ko woni e innude mo weldi e Allah himo jokkodiri Allah ene joni men ɓittinanaymo ka landagol fi darugol si tawi woni o waway men jabade maɗum o waway wadde ko men landi kon kono Allah subhanahu wa ta'ala holli ɓe wondema annaba ɓen haray e nulaɓe ɓen sallllahu alayhi wa sallam inne nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo fof wona kamɓe woni e sinco sariyaji ko Allah subhanahu wa ta'ala wonɓe e jonno sariyaji ko ɗum waɗi annaba ɓen fof sinulama ɓe nulidete ko wiyete al mu'jizat bimana kawakuyeji annabi Musa wallini tuggordu mum ndu wonti boddi annabi Ibrahima bugaka nder hiite sumali nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum woni waɗaka ɓe eɓɓa ɓe ñammina ko ɗum wiyete poison ɓe faala ñamminede poison hara seydina Jibril ari andini ɓe fi muɗum bimana annabaɓɓen fof e nulaɓɓen fof innen wondema ko Allah reeni ɓe wallahu yasimuka minan nas ko Allah renete wondema e yimɓe ɓen hara hay fuy waɗaɗo ɓe haray ɓe annabaɓe koko woni e yeytade mofteji maɓɓe ɗi fo haray annabaɓen ko moƴƴere falana mofte ɗen haray noon allahu subhanahu wa taala yeytike on ɗo wondema haray kaaƴe no woodi yanayde saabu hulugol Allah kaaƴe no woodi feccotoɗe canɗi yalta nder to saabu hulugol Allah canɗi goo innen wondema ɗi ɓulli ɗiyeten fof ko saabu hulugol Allah e ɗi colli e ko nande mum e ɗe leɗɗe ɗum ɗo fof no subbindinanade Allah subhanahu wa taala haray ko woni ala e subbindinanago mo ko al jinnu wal ins Allah no inni onon jinna yimɓe saliɓe ko woni e wiide kon haray himo humpiti naafi o anda ko wonɗon e waɗude kon kono mo habbi on yawmal qiyama haray mo kala ko joddi mum hettata faman yamal misqala zarratin hayran yara wa man yamal misqala zarratin charran yara mo waɗi ko moƴƴi yeru atomu ko wiyeten ko yeru gabbu o hettay ko boni kadi o hettay haray ɗen hatta ka darsu men ɗo inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu